ba lona ba pholoso ha le pholoswa le lahla bahaisane le lahla leloko le re ha bana modimo nna ke samane le re bitsa family e ntjha nna ke family e ntjha nna la family ya ka amen ga tlile dintho tse ding ne ke bua ntho nngwe maranganga Facebook mane jwale ba ruti wa ngata ba kena go nna inbox ba mpotsa na ile ka gore go bana jwale ke dula ntho tsa bona jwale ke ngotse white wedding is not a holy wedding. Is a white people's traditional wedding. I know. Lenyana le soula o tshata ka digauni mo, tshata ka digauni mo, ho tswa mo. Ha se lenyalo le halalelang. Ha le halalele ho hang. Di tshwanela hantle le manyalo ana mang kaofela, a Sesotho a eng kaofela, se China, a se Venda, se Kuda. Marriage ke marriage as per your culture. Ho latela moetlo wa haeno. A ke wa ngutwa. Bino pholoswa o Mosotho. Wa ngutwa. Na o pholoswa ha e fihla ha e ntse Mosotho be kenya ntho sa itsebeng. Pholoswa ha e fihla ha e tlo fetola lekgowa. O ke tlo ba lekgowa wena monna. Oh, you are black now and forever, amen. La ka ba tena sutu motho monna. La ka ba tena sutu o motho. Company ke sebeletsa mane ke ya batho bana ba ba sutu ba tswang ka ntle. Ngwananyane mo mosebetsi mono a ba change profile jona re na le email wa tsebe ha tsena se re buang ka tsona mosebetsing. A ba change profile picture ya hai mono email a fitla a beya ya mo teneng thithana matswelana a sile fela wa tseba Sesotho a kere a fitla e beya mo ha o ba utlwa ba nkole motsu ba re o tsotse he a tshwara disciplinary hearing is ha o utlwa ka le Basotho ga la ga hlanya lo ka yona le Sotho mo ne mo o tsotse a le this is our culture le ka mbalatsa le ntona rona la hutela ha lo rona Venda kwana kama gana go itse ha re ke da go lwana ya ba ise kenywa ka ga nye ya campaign hore formal attire le Sesotho ke formal formal ya simpena o ditine sutu wetse nka ya ka le qapha mosebetsi from Monday to Monday ha ona kula le ka bana bua le khone ka bana bua mona aka hata go sene ke Lesotho mo so lona le pholoswa le la setso sa lona le re le pholoswa go pholoswa ka ma wish ma ha mo to sa Lesotho ma haeno no mama ha wa mo di ma ha o fihla ke re o tla ho totosa dintho tse o no sena tsona tsone le se ja o iketsa tsa tsona ya pele le se ja go ba le dikamano tse bofupi ba ke tsa rona le Jesu no fa ga ya ida yo fa dikamano ba ke tsa ha o le modimo ha yo yetse le khowa la ha o thata fontaine o e thata wa no e rata se o ba nona na go ke bopholoso tse amen. So white wedding is not a holy wedding. Ntwena ya mona ya lenyalo le lesweu e tshwantsha lenyalo la gona le konyana mohlang go lo kopana le konyana ya ba ke mmotsa ke la Sesotho le tshwantsha e le go tshwantsha lenyalo la gona le Satan don't dare heman lenyalo ke lenyalo white or black or green marriage. That's why ha o ka
lenyalo o so pholoswe na go pholosong ha go lenyalo le ne le sa halalele hlabana le monene o nyana le mo wa ena sa jwalo go ba ya lenyalo ke lenyalo hankara culture batho bana ba nyalane ntho yo modimo inka ile lenyalo le phodisitswe ka ba le sa pholoswa e go pholoswa ya tisa manyalo mo. That's why I was not holy marriage. You can't be better like the man holy marriage. Doesn't even come here and risk a cheat. Yes, give a cheat. La nana spend this one. Monsieur Metelere, Castet, night in the charter. Yes. Leon like I can let the charter that day. Hey, Madame Diva. Because they sang 70,000 in with party. 70. Ya ta dililileng no bana re file fa re rekisi ho le ne ke tseba e nka be ke sa nyala nka be ke tse go nna motsheno na business e ntla ho le ke bintse sebetsa ya 70,000 ha tla bana go tletse ya 70,000 ngwana wa motho e ke monyetseng e ke se mohui jolo ngwa 70,000 lo fe bua batho ba tswa mahabona ba fe ba mo go tetse ba complain ka stampo se o ne se di jwana se se jwana e ne di jwana thusa o ba fe pile give no we need to go back to the roots hey la ba go di ba le Sotho lenyalo la se Sotho ke lenyalo le halalelang le Sotho bona la ma go le tla halalela ba go le ntikwa empa ha o le rata o ntse le Mosotho ha o etse sebe leo la makgowa. That's why ke tenne sutwa ke le ke a makgowa ntwe hobane ke rata se ile ga ditwaela a ke bona thola fela sutwe nana ha ke tinne ha etse o ebe ke halalla ho feta matlang ke tinne engine ke tsamaya mo bona le ke ke tse ditse ba tshaba mona bana le go kopana le tsona ke ba tletse go nna ke sa bana tse ba kopana le ke tse because when I go with I even let Jesus so ya kabisitswe di bona dintho tse sa ntse bo me aparo ya boeng tsene nna le go bua tlo mo go ka go mpona ke ditse ka sutwe ke a ja ke nga sutu ke a masimu ka sutu ke a ka sutu ka sutu jameting ka sutu ka sa nose monna o tla re ka sutu me saena ntse tsa ba go tsena ditubu tsena ha o ya se nyeo a ba ba go fokola ba ga tsa teng ha o ya bana ba ga tsa teng pele ba hala le ke bona bo ntate mo pe go sutu no kwena ka ofela haleluya ka sutu tata bu a mo tele le ba thabana ha ba ile mo na kwena ka felo le ba ntse ba emelwa ka masale a bona ba tele le masaleana which masale which one ha ke so go mo gutang khaola mo bana ke go tsile o teng ha sa ma khondo tse tsona ha ke go khaolo ke ha o tlo khaolo ha o ke ntse ntho re ntse go khuthaletsa meaparo e metle motho a hlomphehe a shebane hantle that's why ke reng ngwanana wa Mosotho ono ke ne be ke tsa mosadi wa ka ke reng ngwanana wa Mosotho a itse thethana ha a itse nnete wa hae matsana le ene mo a itse ke ha a tsa ba bona hona monna ka ba nna tswe se ke tshulu because mpene ya ke a ulwetsa bontate ke bua le shano they know ngwanana wa Mosotho a itse thethana bamba matatsiana se bana lo se kwa ba ya le se kwa na le betsa meniko a ke go busitse mare ha e ba thithana e gutla mo a ke ba e bona e re a tena moso wa lekgokoa o gutla mona a ke a uletsa le phiso ba ke ba fitla a ke ba fitla ke ka ba ke ntse ke re a ke ba fitla mane le ha mo tlotla ya ke ba ke he wena o so itse ya na ene kana le thithana hantle o tse thithana ke di hwele tse ngata ke re a ke go ga se di hwele ke mathata ai amen ena na ya lokgoa yona e kwaleile ke reng tse kwaleile jwalo ka o etsa ka ba feta stopong man
So we are Basotho. Ha re etsa nkgotso le setso sa rona. Mara setso sa rona mo se hanana le modimo go tlwaela setso sa rona re nka modimo. Re tshwarele botate moholo le bonkgono ka setso sa rona se re se ratang. Ha kana se hanana le madi a Jesu fela mo se hananang re a se lahla re batla modimo bane ke bophelo. Mara mo se sa hananeng magwang ka ntwalona we are fine. Yes. Khata yetsa ita wa only. That's why ke ne ke bua ntho mo na Facebook mo na pekere. Le sotho mo na kana le manyalo mabedi e dinga molao. Customary marriage le civil marriage. Ha o nyala le ha o nyala. O beke le hloko na o kena ho difeng. Civil ke la mago. La 50-50. O tla ka 50 hao. O ka 50 hao. Le no tla ka 50 hao. Le mo tla le hlalana e mong ka 50 hao ka le mong ka 50. La sotho a. Ha o ba ona papa ke a ga o nyala ka ntsa le go. Bo me ala ntsa le go. Ke la sotho ga ntsa le go. La o fika ma go batla o nyala ka la batla ga batswadi ba kae. Le la mantwana la mama goa ba go fela motswallo ha o kae. A ka o paka. Ntonyana mo tshele sena nkelo le papa di fela. O itlela ntatelo a batla o nyala o itlela le motswalla ha ila ka bo thona ka ona ka ntle ka mo ke tsa tsile le ne be ke bitswa hona nna ke sebetsa ka mmoleng ka mang. Ke bitswa ke ba mmetso ka ntate ne se ke kopa fela go mpakela ba hana ho msainisa. Se ke tla mena hore ke ha ke a tena le hantle jwale jwale ke ona le ifotonyana ho se ke entse ke nne. Hawa ntwene ya bona mo go ena ene kelelo ha yo tlosa setso sa haeno ha o fo ke batswadi se kwa se seng ha o tsotelle batswadi se batla go ka dipare mangwala a baala o nyalo e ena o talla motla ile ngwana ha ngwana e ha o ga go mo yetse jwa certificate ke se sala o tshwere birth certificate wa tshwere marriage a ile a kopana le mogotsi wa mo le ba ke phetho mogana Jesu Kriste a go kwa go so pholoso ba ka hae go fetola dintho tsa rona mare e tlo eta mo di fokolang teng le o lokisa tsena le mathatanyana wa tla le sona Sesotho se a tena kae ba jwale tse dintsa dintho tse tswang ka Sesotho ta fumana le nne o so tho ha o sa yetse ho tla etsa la eng ke nyatsana le tsona ntho tse tsa ha o sa yetse ho tla etsa la eng go kena ka ntho ke nyatsa ba ntlo mo setso sa rona se tlakile mme se halale se se ayo ai bona e mong ang khakanga di bitso na batla ya habo ka se mo se se abata ya habo hona le mokete habo jwale ba mahane manyetsweng ha ba soka ba mo shakisa ka molao o keta o nya ayo ai bona jwale ke ala batla ya fela ke ga o tlo ngwanaka a o tle o fitela ba o shakisitse official ke ha o ke le Sotho mo ai ba ga phulisitse na ba pholoswa o Mosotho mona re go ska batla mona o fitela o shakiswa o tlatsa go tla o shakisitswe hobane re builda dikamano le maloko le malapa e tletse mo o motlangana le lefu re gona go kenya mogotsi bo re mo magoeng manyalo ka se go ha ona bo mogotsi a tsa bua mona go fe mo banya o nyaditswe ke nyeo ke mogotsi o ke motswala o kopana le o se dilo sa tsebe dino mo tsane o la mpa ga go mpakela fela ba le se le shiswa ke tshetshiso ya lerato le motho wa hao so se go ha sena se go go se ratang ha sena botho ka nnete mara ona mona re hotse re le batho ba etsana molemo ayo bana ke me mabuta o so ka etsa lesima mo ha hao wa re wa dile hona le batho ba katang ba tlo batla tšhelete se go se le ha go ga how much ma me nna bona mo tlhaba go fela mona o etsa meto o fela o etsa mona ba tla go fela bana bana simela ba tla hlaola ba dikela kwana ba ntse ba hoba ke ha ba tloa ke ta mona ba shile ba no gose ha ona o batang pioneer next ba ile mahabona. You understand? So Basotho le gagametse ntho tsa magwa tsa how much mo manfend bo overdose na go tla ba ka mohala ka le monna o sena overdose o tla fola pele yena he amen don't let us about like ntho ba
overdose ke se go ona ga ntwe e no re a tseba mala go rutela ntwe kana tshwara nwa le go a le tla kwana ka overdose ke bo mamba shile ba tsa singa ba shwaye ke overdose mo shwa o shwele a bra ba overdose. You understand? So hona le ntwe tse motho mo nata go nna rena jole ha bodisitswe ngwana ha o kula ka mo fa mo rena wa Sesotho ke o sa mo fiki o no batla mo fa mago ntho ka Sesotho re dinyatsa mo se dikentse matimona nyana ene re go utlwele dikenya matimona ke ba twela ene di thoka betla go twela ha se Mosotho go twela ke tlo sa tsebe na etswa kae kwana ntho kwana etlang lenyo ke mo gonana di puo ya yona ile ya kantle ka bona bo seafu o bua ba utlwa motho wa ditwela tsa he mme ya o na o bua o tlo tsa itseng kwana ya mtsini ha se twa rona mona le leng twela le bue from the river le twela something that I am tota mo ha se tota rona mona. That's why no go ngwa ba fumana magwasa ngile ka tshaka ba ya amaso a tsa tsare we agree. No, I'm not going to. And every day I say, talk about what we will sell for me. I mean, we're going to sell for my only. So, guys, this is so weird. Say the kiss on me and say, leading like a test of a sort of said you, Moma to know to our town and also Bolam to go. No. Le Bosoto Bawana Harena di Tozele Mazanam Baba. That's why they Tabashan by any fact and Hammer and Moshe didn't have to go to the run. How do we not come to now, I'm about when I make about water, but the Gaganu. Naga Baba Nagama Humo, how they get a tag of Ramon to home. So, any amount to you and I give you was about 2 minutes. Man, I just going to start over. So, let us be people. Baba sold. Babu. Bana ni kamero le ba haisane a ke ba bona na ke ntwa botsa ga ke dumele ntho mo le molemo ha e so kwana na se le futa se le ga ile lefu magereng go mo mo ile ke bona o di fa o tla petse ka ga o tle ke botsene ke ga komplele nda le mo ntwe ya o tshela mo buye go etsa na hande ntse ke aba ngwana ka o mpotsa go bana ba tla etsa gang ka bo batla kutliso ke batla kutlisiso ke go botsa go bana ke batla go understand ke tse ba e tlhalosetsa le bana ba bona o we etsa la wa e ka ile kae what is happening se peo sa teng se pele na a ke tsebe le go la hae na ba e so ne ke tlotsa hantle taba ya go tshela mobu ngwana ka ke taba go le loko le tsebane bona la bana le go ke le fele hlangwa ke le fele hlangwa ke le fele hlangwa ke fele so ha rena nako ya go tsebana because ba bang ba kwana re kopa ngwa ke difu ke hona mo go gona o tla ka o fela so ha re tlile go bona le go gopolane le ne re tsebane a ba etsa motala gona tsela ke wa bona o phela masegwa ho sa no so ka o nyetse ga o nyetse ngwana ga wa ha go bana ha le tsebane a ba ke la ka impemto ka tole ka hai tla fetwa ntho ya go le hai mo a sa tshetse le mo sona le ntwa ga hai e tse le tshwana le bomme ma ho apile ntse ke bomme e ntse ke bomme ga etsa ba ya go le funta tsile le ngitse ha mogolwana wa motho mo atame ya go tshela ba go tshela mo nyana pele go ye so ya ba re correct fela ga ona taba ha tla mo go kena mo yele ke no ba se phele le se ya ba ha tsena go tsela pele ka bo mali ba binyana motho e mitse ha twa mona ba qoke go tsana le motho e mong eo ye go tsetseng pele na twa ke tsana le motho e mong a mo ota ka le betela ba ke ya ba mme wa ha o sa re go ba le go tsetseng pele he ya ba se fetwa mona wa ngwana ha o ya ka tshela pele ho ngwana ka go shwa so e se fetwa nthonyana ke mo bona e se tumme so ha ka la o so tsetse mo tsetse pele engwe se le ntwa bona mo. You understand? So totally re kenya ditse tsona e le meetlolana e re kenya tsa ka ga moetlo mogolo wa bona o itshiketsa ka Calture ya go na ba thobana go tsebana ha se ntwe ntle ga maloko ha se ntwe ka nne ke ntwe menna mo e tswang ka nyeo ka moelo lowo a ka yetsa so pholoso ha e tla ifile ya re tswela o tsela mo why ha bana ba baka le twela a ke ba bona ne ke botsa ene ya bomme ya go bona thabo why bomme hai ke bu a ke tla bua fela le ba ba dile ba tla ke ga why o bona thabo le go nna iso ke tsa ke se lai ma thabo manaka e le gore ke bomme e seng bana le baba ka ba botata
e le gona ke bomme le sepheo sa ho rwana Thabo wa bomme ke hore ha mme eno a keta ho hlokahalwa ke molekane Thabo ena e re ho monna o feka bo fe ka mona ka ntle motho eno o bofifi hobane ka hoba mme yo hlokahaletse ke molekane ha re wa ka ntle ntate mo a ka tshwana ho dumela ba nyalwa ka lebaka la hobane pelo ya hentse le bohloko go lahlehetse mme o sa lokuduile a kere lenyalo la pele because la hlahetse fela jole le ha lokuduile ha kala kala mo go se Thabo for kgwedinyana tse kae ba ne ba sheba ntwena ya bomme ya hore o tla ba ile bothabo te ka matsatsi a ka dinako tse itseng ga le shore ho yena mo mato ya teng lenyalong o clean ha tsa ba ka peo ya go se peo go le la peo ya gona bona ba se tuma le se go le la peo ya gona ngwana o gona ba go ena se ka ba re kutswa ke matebele kwana motho ona a tsamaile mona a sa je ke peo ya gona ha monna yana hloka ayo ya bona because bana ba kana go eno go lo bona le ba bolawa ke bodintwa le se twa go ta bula na go etele le etsa a ke wa ba so motho ha ka a bolawa tsa tsilena kantwa maobane ka naba o nta sile be ya utlwa ke mo mogala Jesu Kriste ya go kwa so di ntwe di nne di ntwe ntle tse o re katana re tsietsana ka tsona fela ka lebaka la ho o itsietsa tsona that's why that when la ba ba di ke ba dise mo ba disante mogala Jesu Kriste ya go kwa fela ke re go lona bohua ha se bo Kriste bohua ha se bo Kriste borui ha se bo Kriste dinto fela dinto tsena bo Kriste ke ho ba le dikamano le morena Jesu Kriste yeo yena ha fila le ntsena ha melao ya hae e tlo o thusa ho tela dinto tsohle tse mpe tse o nong di etsa tse ka theko le ntsona modimo so o tlo loka o so lokafatswa ke seo se amoetseng ka hare pelong ya hao morena Jesu Kriste a bokwe haholo te banana ha e tswela pele mane